Pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Evo danas snimam za mene jedan poseban video. Nadam se da čujete da u pozadini svira Igra bez granica. Danas neću govoriti o Toši, jer Toše zaslužuje jedan poseban video i vjerojatno neće biti samo jedan, bit će ih više. Ali danas ću govoriti o Igri bez granica, odnosno o svojoj tetovaži. Evo, ne znam kako ćete vidjeti, probat ću malo pozicionirati. Ne vidi se. Čekajte. Evo, našla sam. Yes. Koliko mi, evo, moja BFF dozvoli. Znači, ja imam tetovažu, jednu jedinu za sad pravu. Iako ja volim reći da imam više tetovaža, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Imam jednu jedinu tetovažu, a moja tetovaža je, odnosno glasi Life is a game without limits. Što ona za mene predstavlja? Predstavlja puno toga. Možda ću nekad raditi duže pauze, jer ovaj video je za mene dosta emotivan. Ali svejedno sam ga odlučila snimiti, jer eto tako osjećam. Rečenica Life is a game without limits, odnosno život je igra bez granica, predstavlja ono što je za mene život. Kako ja gledam na život, svaki put kad vidim svoju tetovažu, sjetim se svega onoga što sam do sada prošla, a to ćete doznati u narednim videima. Danas neću govoriti o svom životu, nego o detaljima svog života, nego općenito o životu, kako bi predstavila značenje ove tetovaže. Znači, svaki put kad ja pogledam svoju tetovažu, prvenstveno me motivira. Sjeti me na sve ono što sam proživjela do sada, na sve moje životne pobjede i na životne padove. Sjeti me na to da treba iskoristiti svaki trenutak, makar bio i najtužniji u našem životu, jer nikad ne znamo kada će doći kraj ovoj avanturi. Podsjeća me na to da svaki dan svojim postojanjem uklanjamo neke svoje granice, jer svi imamo svoje granice, a ja živim tako da nastojim uklanjati te svoje granice i nastojim to drugima pokazati. Ona predstavlja i moj ponos, jer ja sam ponosna na ovo što sam danas, odnosno tko sam danas. Podsjeća me na sav moj trud koji sam uložila, na
Evo sam postala malo emotivna. Pa mi je teško naći prave riječi. Ali podsjeća me ne samo na trud, nego na sve one teške trenutke kada sam mislila odustati. Jer bilo je puno takvih trenutaka. Baš puno. I oni su me učinili snažnijom. I zato ja te trenutke nikad neću zaboraviti, niti želim zaboraviti. I ona je tu da me podsjeti na sve ono tko sam bila i što sam danas i da me motivira za neke buduće izazove kojih će sigurno biti. I da me podsjeti na to, ono što sam već rekla, da živim svaki trenutak svog života kao da je posljednji. S ovom porukom ću vas i pozdraviti, jer nisam mislila da će me emocije toliko operati, ali evo baš me peru. Ali nema veze, drago mi je da sam ovo podijelila s vama. I ovo je zapravo dobra uvertira za moj sljedeći video, ali neću ga sad najavljivati, nego ću vas pozdraviti. Ćao!